Iako snega na ulicama Šida nije bilo, u sali Dobrovoljnog vatrogasnog društva priređena je prava novogodišnja čarolija za mališane. U veseloj atmosferi dočekan je Deda Mraz, kojeg su za ovu priliku dovezli vatrogasnim kolima. Anđela, kako ti se ovo druženje sa Deda Mrazom ovde dopada? Pa baš je lepo. Da li si ovde prvi put? Da. Da li je Deda Mraz nešto i tebi doneo? Pa vidjet ćemo. Lepo je što je Deda Mraz došao i iznenadio nas je. A kaži mi, da li imaš neku novogodišnju želju? Da. Koja je? Hoćeš nam otkriti? Da moja seka dobije lekić da poraste. Jako lepo. A da li nešto želiš i za sebe? Bilo sad da dobijem, bit ću zadovoljna. Volim poklone i volim sneg i... Deda Mraza? Da. Da li ti nešto Deda Mraz doneo? Da. Poklone. Hrabri i odvažni članovi DVD izrazili su svoju plemenitost priređujući program za svoje, ali i teško obolele mališane iz Šidske opštine. DVD Šid je posle mnogo godina opet organizovao dodelu novogodišnjih paketića. Pored deljenja paketića našim članovima Dobrovoljno vatrogasno društvo Šid je dalo ovaj put i paketiće teško bolesnoj deci i u planu je da se ovo počne tradicionalno održavati svake godine. Naši članovi su toliko bili aktivni i kreativni da se potrudimo da deci ulepšamo što više ovaj događaj, da ovo pamte svake godine u budućnosti što će se održavati. Daleki put sa severnog pola umorio je Irvase i Deda Mraza, koji je zbog napornog posla prilično smršao. U džepu je imao duži spisak dobre dece koju je obradovao poklonima. Ove godine su uglavnom sva deca bila dobra. Mene su pozvali dobrovoljci iz DVD-a Šid da ih posjetim. Odlučili su na jednu humanitarnu akciju da podele paketiće dobroj deci i odazvao sam se njihovom pozivu. Bilo je hladno, spasili su me, zaglavio sam se bio u odžaku, ali momci su radili posao, spasili me, eto danas smo podelili te paketiće. Novogodišnje slavlje ulepšano je vatrometom, a za kraj i pesmica budućeg člana DVD društva u Šidu. Cigave!